ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong Kum shibanta ka jing rakhe ya ka azadi ka amrit mahotsav ne ka jing dap ka bhanyo phusansnam jong ka jing yo lai loi ka re India ka District Legal Service Authority West Jaintia Hills District harangkat ka jing trailang bat ka Office of District Sports Officer West Jaintia Hills ha ka khatlai trik bunai risau arajar arphuai kila penlong ne ka jingnya bicycle ne ka cycle rally hanong ba jowai Yagani ka cycle rally lasdang nado na kyang nang ba stadium lat thalabo bat kila donru hado sa pusangut kinong e shimbenta kibala yai lingba ya ka lat thalabo main road nang tadi ka dong New Hill yaw musiang menthong chutwaku mission compound yongpia dulong tpepali bat la punkut biang pan hakyang nang ba stadium Hagani ka sngi nagal yang jong District Sports Officer jong ka West Jaintia Hills uba ki pasa ula shim ni ka bentaban kawe ya ka lama kum ka dak balasdang ya ka cycle rally harangkat ka jinge donlang kit khot nong kit kam jong ka District Legal Service Authority Yo ke ka ni to pada pun dua pun pikirai kali jadi update untuk keting mu yang ka office ko pemano da cycle rally ko pencelur ni nak ni ki wahe Lek ni blok ni kamu dia di teman ada tu kesaitu dan ambang di ye dulu di buat orang yuk hantam le yuk ye cai ni kia hantam tu ni betul cembutai dia sakit baru yang tadi kerana rumah negara ni usdah ini damit yang lain di main road pohon terbok dan terbok penuh terlihat Then you will for the three hours here, the for the DC office. The DC office platform. Ready? Go!